Imbumbuthe leyeva umsindo, lowo msindo webantfu yawuhlanganisa naJesu. Yase yamemeta yathi, uyabona Jesu, lamuhla uhambele mine, hhayi ukuthi nje wenca ngakimi, kepha uhambele mine. Jesu wase uyambuta vele, ngazi ukuthi bekede kuye. Wambuta wathi, ufuna ngikwendeleni? Lo muntu lo, noma ngabe Jesu, noma ngabe wathi ngifuna ungendele 10 billion, bekatamendela. Bese kambutile, kwasuka ngakuye Jesu. Kwangathi isento sakho besingaba ngulesimemeta Jesu. Kungabe kupha kwakho, kungabe kusita labanye. Akube indlela yakho yekumemeta Jesu. Unembuto Jesu, ufuna ngikwendeleni? Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngikuhlephelela encwadzini yaMateyu sahluko 16 verse 21 na 22. Kusukela lapho Jesu wacala wakhuluma ngalokusebaleni nebafunzi bakhe wathi, kufanele ngiye eJerusalema ngiyewuhlushwa tibonza telibandla nebapristi labakhulu nebafundzisi bemthetho, ngitawubulawa, kodvwa ngelilanga lesithathu ngiyawuvuswa. Petru wase umthonsela eceleni wamekhuta wathi, Nkosi, uNkulunkulu akakusite lokhu kungete kwendeka kuwe. uNkulunkulu ude emaphutsa, uNkulunkulu kude lokumehlulako. Lokwenteka kuwe akusho ukuthi uNkulunkulu bekacimetile alele ngaleso sikhathi. Ubona kahle konke, uva kahle konke. Jesu uyati ukuthi kuselihlelweni laNkulunkulu ukuthi ahlushwe abulawe kabuhlungu. Petro uthi uyamekhuta, uthi uNkulunkulu akakusite, uzwe ungathi uyamthandazela, uthi uNkulunkulu akakusite, lento le ingakuveleli. Sengikhumbule ensimini yase-Edeni kuthi lo mubi wavela nalapho, wasusa imincele, wasusa kulalela uNkulunkulu. Watshela Adam na Eva kuthi uyati impilo yenu itawuba ngcono kakhulu dlanini konke, ningamlaleli uNkulunkulu lo muntu wemona. Impilo yenu itawuba ngcono uma ningadla nakuya lebe nithi nikubekele uNkulunkulu. Sihlobo sami, ungalingeki. Things get worse. Ngesikhathi uthi uyayiseva lempilo, njengaloku Petro bekasho, athi azithandaze uNkulunkulu atokugcina ungaye kufeni. Ngesikhathi uthi uyatiseva wena, ngesikhathi uthi angitinake, unganaki kwaNkulunkulu, things get worse. nguNkulunkulu lohlele kusebenta kwetintfo. Uyati ukuthi tintfo titawuba kahle uma kunjani. Sathane akabonakalanga ku-Adam na Eva sekayocolisa kuthi uyati ngicambe emanga ngathi nitawuba ngcono. Akazange abalekelela nasekukheni emacembe abengasekho Sathane edutane nabo, wabonisa wase uyabashiya. Sinjalo sitha, sithi susa imincele yekulalela uNkulunkulu, kepha ngesikhathi sewuthola sivuno saloko kungamlaleli, lo mubi utawube angekho, utawube ashaya tandla celebrator kuthi sewukwehlulekisile. Livi leNkosi lithi, ningamniki Sathane indzawo. Ncoba lokubi ngalokuhle. Ngekwenta njalo, lo mhlaba waNkulunkulu ngekuthi umlalele ngisho kungasimnanzi. Ngicela kusho ukuthi utawubona lebe uthi it's getting worse, ukubone kuba ngcono. Utawubona lebe kungathi lifu lelimnyama,
ulibone liclearisha, kuvela ngisho imvula yetibusiso. Amen.